بخير وخوشی بمینن بآرامی و آشتی و سلامتی و تندرستی بمینی انشالله. تندرستیاوە لجێبی دائیم بی ئەبدی بی خودێ تندرستیاوە کەم نەکی خودێ تندرستیاوە ji destê we dernexî înşallah. Nefeseke bi tenduristî berberî şerq û xerbê malê dinyayê hemû çikiya. Guhdarên hêja bername me ya tenduristiyê îro teqê melankolî. Beze ev gotina hana ne Tirkiye, ne Erebiya, ne Kurdiya di temamê dünyayê de zimanê tibê ye. Melankolî. Yani tektor vî de zimanî pêk tênin û êgo dermana çê dikin zanê gotineke tibbî ye. Melankolî mena wê çi ye? Yani ew jî nexweşîke mîjiya bername me îro jî kê teqê nexweşî û arîzê mîjî de ne. Ji we arîzê mîjiyek jî kê melankolî ye. Melankolî nexweşîke wilo ye wextê ku mîjiye însan hebikî îltihab digirê, damar wê dixitimin ya damarê wê ziwa dibin ya jî tam xwîn di damara re naçînayê însan wilo gelekî bêmeዕ dibî û însan hêviyê wî ji dinyayê namênî û wilo însanî wilo nexweş e hema wilo meዕdê wî nexweş e bêhna wî teng e jê re tê gotin çi? Melankolî navê vê nexweşiyê melankolî ye. Melankolî belê. Em ê nehinekî behsa wê bikin. Beriya niha carekê bêşeke dijî me behsa wê nakir. Melankolî koka navê ne ji konfozyonê ye. Koka navê ne ji konfozyonê ye. Beceka konfozyon çi ye? Ez ê wê jî kê ji we re bibêjim konfozyon. Belê. Konfozyon çi ye? Belê ez ê behsa konfozyonê ji we re bikim. Ji çi tê meydanê? Belê. Konfozyon guhdarên hêja paşî ez ê pêce ji we re bibêjim bi xwe wê bêjim. Konfozyon ji xenî wê ne jî kê wextê nexweşîke wilo bi însanekî re peyda bibî çara wê ew e wilo tiştê ku xwîn diedilînin, xwînê çê dikin, wana pêk bênin û ji xenî wê ne jî wilo serê we hînik bikin, serê wana hînik bikin. Tedawiya wê ev e. Bêje ji wana carna jê jî ziravê wana zer dibî û sor dibî. Divê vir de jî kê tedawîka cuda heye. Ez ê wê ji we re bêjim. Belê. Konfuzyon durumkî halo ye zanebûna wî tê girtin. Tiştekî fêm nakî. Ê dora xwe jî kê nas nakî. Tiştê li dora xwe fêm nakî ji wê re tê gotin konfuzyon. Konfuzyon ji felbotemî jî çê dikî. Ji bonî wê ne jî kê weke me got felbotemî çi ye? Felbotemî metodeke wilo ye. Wilo bi derziya xwînê ji bin çerm digirin
وجارنا جيجي وقت ولو دبي سري وانا داغ ددن ولو شيشكي ولو صور دكن نافي قردا وبسري واد بكن او جيكي ولو جبي ملانكوليرا باشا بله بله بفي هاوي أبحثانا سري كتابة دا بريانها ما بحث كربو أفتشتيهانا قوما قلت يعني واهينك بكن خوليكي مثلا بكنا ناب آباد جمدي بوكفيشن سري واكن ولو لسر سنغا واكن لسر قرقا واكن أب جرعي تداوية ملانقولينا شتيت بنا بنا خوشي هانا بقراني جهواز واتشيت بن بله بس دوردا جالنا هناك جي خواواجي ناي بملانقولية را بخويتيجي تشيدبي بخويتيجي تشيدبي ويتشاخي وقت بخويتي تشيبو لانسيون تداوي هاي لانسيون دبجني لانسيون قالوا جيرب كيرتي بكيرناي لانسيون التداوي كولو يا ولو ملهمة تشتي قوزماتيك ولو تشرمي خودن دروي خودن ولو سينغا خودن زاني لاسيون جبي خويتيرا بكيرناي يعني بكيرناي دبلدا معناوي يعني نتشاريا زراراوي نينا اما فيداوي جينا وجاجانا بفين خوشيرا دبرنا انسان دي تيران جيتينا قرتن organla oynajten ditirane tene girtin juenaraji delirium çedebi delirium vaka curaki jdiniteya a juvenaraj delirium eravata çebu hatta karibin vihinek bikin madde gojera zararlı bin vaje dur bikin bu konfüzyon era ضعیفتی التهاب جی که چه دبی اسنا اولو دا وقت چکی اولو چه بو اولو روی خن اولو آواگ جمدی سریوی بروی داکن و هناك جی دبیجن سریوی داغ بدن داغ بون yani dağ bun çiye بستكي صورت كند ناوي قردا ولو بسريوي دفاكن او جيكي شيوي تاني سريوي نا او داغدان يعني احتمال اكو او قرمتي بقي داماري قو ختميا او دامار قرم ببي نرم ببي خوين هكر اب دامار هنا خوين دوارة دشنوتين هنا اب دوارة دشنوتين لو راميجي جرك دواملي شلبي ميجي جرا دواملي شلبي هنا دمار وكا خرطومي تم آوي ولو تبنى سر ميجي هنا خويني جار هيغو او دماري خويني آوي تختمن ياجي خوين دوادا تير دبي ناتشمناي او داغدان جويرا باشا بجا وقتي جوين خوشيرا ودار نجا بين خوشيا ملانقوليرا جالنا انسان بطبيعة دبي ولو بحلول دبي عبطال صاف دبي ولو تشد بيجي نزاني تشدكي اب
لزيون جو قنفزيون نراتشاوايا دميجيدا أو ماغويا بريان هاجي دقلباغي ميجيدا سي دفري فالا هنا سي دفري فالا هنا دور ده خرابون چه دبي كو خرابون چه بو إنسان إدي باش نافكري باش فهم ناكي باش خبر نادي بله دبي وكدينا كيف بينا غماوية أو بله دبي أبطالك دبي دورميدا تشايا دو فونكسيون ميجيدا كيماي هيا جبروي كيماي غمليسي يعني تتشكي دي جير نغمة تدا منتال durum çedibi demnes çiya dicihne mijida sınırın hena ev sınır bağlantıya vana bimijira tekut kirin jiber gote kut kirin حافظه وانا كيم دبي وظيفة بيوستية تشالكية ميجي كيم دبي بله أبنا بقراني إنسان را دما زاروكي دية دبي أبنا خوشياهانا السرمایه چه دبی یا جی زواتی چه دبی yani çilo zwaati çe dibî misal ez ê bêjim ji stana tiketî odekê te gola sara soba ceylanê pêdixî soba ceylanê çi dikî erê te gerim dikî ama hilma هێواتیە wê odê hemûkî dikişênî ew oda ziwa dimênî dênê xwe binê hinek însan hene wextê golber soba ceylanê dimênin dicih de eştaveyî serê wan e çima lewra hewa ziwa dibî gu hewa ziwa bû ew damarê mîjî goşilin ew jî kêhin bin ziwa dibî ji vê yekê çi dibî arîzê uzrê mîjî derkevine holê çi çê dibî melankolî jê çê dibî huzursizî çê dibî bêtebiatî çê dibî aptaltî çê dibî ji ber wê hawê ez bên me bîra xwe hûn mecbûr bên hûn soba ceylanê pêxin bera avek di wî hundirûyî de bikelî hilma wê avê di hundirû de bela bibî ji bonî hewa wî hundirûyî ziwa nebî mîjê we ew nebî mesela şexsê min ez 10 deqa li ber soba ceylanê bimênim dicih de serê min têşî berê min fêm nedikir nizanî bû çi ye ama paş ev tiştiyane xwe teala ku me dazanî me fêm kir belê demekî hewa ziwa mîjî ziwa dikî ez dibêl filan deverê filan memleketî hêwîtiya nema hewayê sedî hev qasa got di hewayê de nemîtî nebî wê çi bî wê wilo bê serê însan belê wextê got di mîjî de ziwatî çêbû damarê mîjî têne girtin lenfetik berê me çi gotibû lenfetik çi ye me behsa lenfetikê kiribû çawa digeya de di her tiştî de ew heye mesela geya wextê binê wê ziwa bû wê hişk bî lenf jî kê wilo di damara da
تشتكي الشل هيا نعافجي نخوينا دمار قلك قسمك دمار هذا أو تشتشل دتشي وتي دتشي وتي دتشي وتي يعني برقالك د أمرقا إنسان دا دقري و دباريسي بدن إنساني دباريسي بله سرماجي كيف فونكسيوني ميجي كيم دكن وقت يقول سري جي سرماي فونكسيوني وكيم بون يعني عبطالتي بإنساني رتشيبو بطبيعتي تشيبو ياجي كي ملانكولي بيرا تشيبو برا سري خوا گرمكي وچاخي سريرا گرميتي باشا لورا germiti düşünce fikri insani ki hareketi yani çalakiye dediğimiz ev de patoloji edecek patoloji ilmek teleskope ku mije insan te lekolin kirin devir iştihana debeji دبيجي يعني ميجي إنسان وقت يقرب بي وياخد شلب بي بوي شلبوني بوي قربوني تداوي دبي بفينارا تشتي إنسان را كو خسارة وزرارة وهبي جواتشتا دورو مثلا وقت دوي جغاري دوي تنوري بهنا نخوش بهنا رطوبته جرا جبادرا بأوكرن بله جغيني وجيكي يقولوا بوارا هبي ابن خوشيانا ملانكولي بطبيعتي وحضور سزيتي حافظة وينا خرابة بي جرا أوداتي دبي روني بي حتى كاربي براشيار بي خوارني وينا براكين بن خوارني جو بخوي جيكي برا هندكي بخوي بس برا قربي خوارني جمدي برا نخوي قدارن هجا بفا اوي ميجي دا جارنا حافظة انسان جي كيم دبي حافظة خراب بي وقت يقول حافظة خرابو دي ساني الطبيعة انسان جي خراب بي وقتی ابتشتاش چی دبی سرما یا التهاب د پاشیا سری ده دورده چی بو و چاخه حافظه انسان خراب بی بله سرما و رطوبت و التهاب میجیه دبی سبب کو حافظه انسان خراب بله ابن خوشیا ناجی وحافظه خراب بی چند جرعه تداویا و نهنا هنا كاجيرا انك جوانا مثلا تشتغل لكي كيفن نايبي روانا هنا جيجي كي تشتني زيك نايبي روا تشتغل لكي دور تبي روانا اما حالي حاضر يعني تشتي نيزيك البيراوانا تشتغل كي دور جبيراتكن نجي تشتغل كي كفن جبيراناكن تشتنو جبيراتكن بله هناك بويري كفن هناك اينو جبيراتكن وهناك جاجيكي تشي خسري وعدا ناكري جاجبوني فيناجيكي imajinasyon bozulgite خرابونا imajinasyon خراب بي imajinasyon çiya yani insan vakti tişteki bibini
نزانی ئەو چیە نزانی یعنی کەڤرە ئەمە نزانی گۆ کەڤرە میسال کەرێ دەبینی زانی گۆ تشتەکە ئەمە نزانی گۆ کەرە ژێرەژی گوتن ئیماژیناسیۆن وەختێ یعنی تشت بەر چاوێوی تێدیتە نزانی ئەو تشت چییە قەورەما تشتا دزێهنێوی نادا دبەر چاوێوی نادا خەرا دبی ینی ئەو دبی vê derê patolojiya dîsa êşeke seriya ji aliyê mîjî ve yanî pêşiya mîjî dûr da arîze dûr da ye ev ê wilo çilo nedûrma ev ê goma got îmajîsyonê yanî tişta nizan çina fêm nakin haloya wilo tişta dibînin ew tişt ber çavê wa dibî tiştî dîtiranê mesela kevir el ber çavê wa dibî qûn ber çavê wa dibî tiştekî ecêb mestir carna însan bi vana re xewna ecêb dibînî waya tiştê got dibînî wa ji bîra dikî çavê wî ser herî ji bîra dikî ev jî jêretê gotin îmajînasyon ji çi çêdibî ji pêşiya mîjî pêşiya serî çêdibî belê ji xenî wê na guhdarên hêja nexweşî aynî bi vê bigirêdana mîjî re carna nexweşiya manî manî qudus manî nexweşîka harîtiyê ye manî halo navê wê ev e weke şêrê got însana meyzînî yanî dînekî har e zanî û qudus bê filan keseya qudus bûye qudus û manî wilo di nexweşî însan wilo har dikin belê qudus û manî çi bin hebdû rewşeke we halo çêdibî gelekî diqeherin hicûmê însana dikin ev qudus û manî gelek cara bi kûçika re jî çêdibî got bi kûçika re jî çêdibî kûçik jî wilo hicûmê însana dikin wa didirin ku dirîn ew qudusa we ew harbûna we diçî wa însana jî kê nexweşiya manî ya harbûnê û melankoliyê melankolî ew însan dikin depresyonê di mîjî de bandora her duka wek hebdû ye di melankoliyê de fikrê xerab hene însan her tiştî wilo pîs dibînî ditirsî di manî de nexweşiya manî de însan huzûrsiz dibî di cihê xwe de nikarî bimênî meyzana wî de tiştekî ecêb heye meyzana wî dibî weke ya şêra dixwazî wilo însana ew bikî ev nexweşiya hana jî kê bi giranî di payîza de çêdibî carna di bihara de jî çêdibî û hindik jî bî di havîna de jî kê zêde dibî di havîna de jî zêde dibî guhdarên hêja bernama me îro ji heta vê derê xwedê nasîb bikî sibehî melankolî û depresyon nexweşiyê wa çina çareyê wana çina em ê wana ji we re bêjin em ê berdewam bikin beslima
ما بشوبينن ده بخير وخوشي بمينن بآرامي وآشتي بتندرستي بميني إن شاء الله.